Apa seminar paper tadi kena director remnants director mau ni pedi ma secretary tu ni kau dah kata mah hiya kita thei mai dia mah hiya director ina tu nama mau ni tadi kena kasih mah hiya waktu jangan lagi nak mah menjadi mah kita seminar paper tu di department dia sakit tuครับสเต็ปลาตั้งนิ้วที่หิจารคิดโอเคมั้งนี่ชูเซมินาร์เปเปอร์ฮิลาวินโซฟินีที่จะบางครั้งฮาร์ดคอปี้อ่ะมันแค่ละจีกันเดี๋ยวเฮียโอ้โหเลยนะเนี่ยที่นั่นเนี่ยมีว่าไอ้เกี่ยนไอ้เล็กเซมินาร์เปเปอร์เฮียข้างในตัวจะท็อปิกค่ะ pastoral theology and counseling จีเฮียไว้ค่ะsubject หลักว่าสมา subject สักกี่บาทเอามาว่าที่เรากำลังเที่ยวเห็นกันเรื่องว่าจีของข้างในตัวเป็นนะที่มาที่ subject หัดเจริญนะดังติ่งเที่ยวเกี่ยวกับละที่เราไม่ใช่จีนะก็ thesis คนshort นะไว้ครับตัวนี้ present เดี๋ยวที่สักกันMDH ก็จะเขียน thesis อะไรว่า MDF จิลเลล GBC ของจิลเลลเป็นขนาดที่ว่าไม่มา MDF น่าจะนั่งว่า thesis require or not นั่นก็รู้ป่วยมั้งMDH MDF บ้านน่าซิมนกนั่นเลยน่าซิมนกเกี่ยอุเลเล่ครับ MDH แค่ใครครับอัตตาลาสิมั้งอัตตักตักน่าจะนกอุเลthesis เกี่ยวกับเรื่อง MDF มั้งthesis เกี่ยวกับ MDF so thesis เกี่ยวกับ MDH so ที่ครับมีนักตักตักสิมเราเองเลยdoctor เนี่ย thesis เกี่ยวกับ doctor so จริงที่ครับมีนักตักตักสิมเรามั้งไว้เสียกันครับthesis กันจะเป็นว่าเฮียที่เขาคนตากันมาสักเฮียเฮ้ยครับก็ thesis เกี่ยวกับนะครับไปที่ยูทสักทีมานี่ทรายไว้เพจโซจีนยอมเรื่องที่ไว้มุนะครับก็แข่งเปลี่ยนข้าวหนักเราไว้มาเนี่ยนะเรานำด้านเนี่ยนะอันนี้เทียบเร็วแต่ว่าไว้สุดจะใหญ่ครับป่วยโมก็สักมานะครับเดี๋ยวเรียกก็ว่าสินะเดี๋ยวเรียกเลยป่วยโมเบงกาโลเลยป่วยโมคอปีดังจังเลยป่วยโมไว้สุดจะครับไปที่เจ้านี่เลยนะไอ้จงสวมเจ้านี่เลยนอร์ดิสเป็นอะไรเลยป่วยโมไอ้ที่มาเนี่ยนะannekkhawmnaหนึ่งสี่กระหินถ้าเป็นนักที่หัวมุนละอาบาลงในอันตัวคิดเลยแต่เดี๋ยวจะมีรู้ข้างบนมันก็มองน้ำเนี่ยมันก็ตัวเล็กจ้ะคนเด่นคุ้มคันมากบาบูสังฆะอัตตักเป็นกิเกลาฮียกิเกลกัชิเดลเอกสบายเลยเชียงอ่ะมั่งที่เรียกว่าที่มาเลยครับแกที่ทุกปีเป็นมันจะต้องรักต้มไม่เหี้ยว่าจะทำอะไรมันสังครับมันจะกี่เดียวด่าหลังนี่ก็ทำเราไว้เหี้ยที่เรียกทุกกี่เดียวเต็มเลยเนี่ยเอาละอันที่อาลาสนั้นครับบาบูฟังสันเนี่ยนะเหี้ยซึ่งครับที่เช่นมาสันเดียวภาษากินเชื้อดิ้งAkan pina hiya 25 copies na hiya ba may din sa gitna ato title ka The Role of Family and Community Among the Migrant Youth Exploring the Experience of 50 Young People in Bengaluru City for Pastoral Care hiya pastor na CNT bang ay kay kuwang ni ito ay som le khat som le ni zo lo bang le giang su ka hotel a sem di khong ai ke le call center khong ai ke le maban som zil di khong ai ke le sep na zong him dia giang su government na hina private a hile white the loi experience study su diwa yen su diwa wai bana huchi huna ama au cha wa mu na wai mu na ina om to kibang lo ese
role of family ta nào vào này cái ý quan là này cái lệ hút chỉ cái lệ apoi mo na community jak apoi mo na hút chỉ là cả pastoral care mà hay cái nhân sự gì here research problem hay khá hồi tại nên là cái science mà ba na sẽ luôn đấy hay api tiền khác alo thầy rồi thì cái thế chú na copy là kia copy swap khác được chưa mà agu gel tiền khác hồi mo mà để hình gì khác có không gel sponsor này research problem the Paite youths who are away from home and living in cities face many kinds of challenges that ultimately destroy their lives, seemingly caused by the lack of community and pastoral care. Mi khen khá lú sukun jeng sắp to mà là kipelo community là kipelo ki khawm la chứ ông bằng le hun khawm why cái lack of community ấy cái pastoral le rich khalo anam pi ten le thei khalo sắp to pi ten le thei khalo why pho khalo am cha khen khá ki ngai siao khen khá bằng le kham thei edik copy khawm ei ve mi te khen khá là nu vài cái không có kinh ngại go không mò Asia chỉ pa khang ile apart post ta ku kha thei lo ku chi da na kha bo na tam pi tua kom tha mai en le tu na ngai to le na lung si mo om le i thei tam pi ta ko mai hi ku chi da le vagina khol lo khen khat la biak na ngai sa ka hoi te chu hoi ma mo hoi tham ile le ngi cha ava kwan su kwa kha challenges face the mama to study something research question primary question ma lama sa jing ta tu ki par hakin ni ven ma akino thei bang pen chu kon pai pi dia ni le kha ki par hak ni 230 130 ki pan ni kha tu ki par ai cha 330 to ni pen kha 4 ai to pon ga man thei ma isa kol mai hi cha ki sak ko na chu ki sak ko pen yen so research question, a primary question what do migrant Paite youths in Bengaluru city face as they manage and cope up with different problems? Bangteng experience one. Hak sam now a challenges te uka cope up na di muna, overcome na di muna. Challenge bangteng, bangchi bangil panalawa. Paite ka. Bang hiam chỉ đọc này về primary question mà in quan thế là cả là lâu community thì apa là phải khen làm cá sa sinh tăng apa là phải khen vài cái pura ở mấy trang mà secondary question là khá what are the problems faced by the Paite youth because they are away from home in Bengaluru city here problems were here ani na khá how do they manage or cope up mà why problem are faced with sang dia pau thei lo mo why pau thei lo jia ka ina den di mo me le thei lo di mo bazar ka he bang chi bang overcome athum na kha how do the community or lack of community ana khin hia ana lo community to avaki sukhau hia why ten apan pi hia ai ke le community lo zia kina bang chi bang na mo a health community oma hi le wai ten bang chin a help hi le ngai sak lo bang chin a ha ma lo bang chin a ha ma chi ga why bana in what ways can the church respond to this need ma hi chi ba tu ai lai hak san na tam pi tu kom te ki khom nyal lo te ya chu lam ka sa nga yom cha kha ilong ten la pol zil di bang han ton theu ai ke le ki khom di ban ton theu han tot ke le ki khawmna environment ami cha akhamilo pe le ki khom kha mo ka thei te khat bang in lama kha ki khawmna khong le regular ma khopi avazin lu le akwa ma la pho khatwan lo ama le ko ama pho kha lo pen kha poi sang lo ki khom ngi mong lo uchi dan kho om the hi ya why second kha in what way the church responds no can the church response see here research methodology le poi mo ma here ya ke ya kha a phenomenological approach here why to
participants they tamlo in chen a quality no quantity hilo quality why ama experience ke first story chi mai experience it's a pu atong hilo no copy hilo why je ka phenomenology qualitative hi chi le kha abuai na teo tu asu sum ni ina khamai the khalol le khamai the kelen ka khatama ya ai ka zin suk chu lian ngai lian te khol na the mo lian homesickness ipa lo mo environment change yak bang the Paite people live and grow up in a culture that is very closely knitted community mo this kind of community is not found in Bangalore and other cities mo it is found that all the youths why I think in ka interview miss their family and everything about the community life aki hi hempe silen khok bang teng kha thil tuam tam ki hi teng kha wa ana miss pet ma wa hi homesickness ana nei hi alo hi chi da ne da ani na kha mental health issue some youths avek wa hi sam lo no stay alone in their rented rooms and due to their busy schedules they have very little time to contact others this kind of situation often leads them to feel lonely and have mental illness mental issues ko anani way which is a problem on here why ba na kha common language problem by serial khom enen athei sing ki chi le khai ba pai su le na ki hindi bang le kai khong ana ki bang khol lo ma e lak ma le ki thei ve ki chi ha kha sim te pao zo pao pai te pao a pai te pao su ma lam sang pao lo sa pao val pao si bang an om da na kha language problem here yai kha this is one of the most challenging issues faced by all the people here most interviews view as their common problem here why ba na khen khat bang le racial discrimination ana ma khopia ten pa mi te chi cha ya chu pai te ki cha ki focus ya here ma amik the northeast the mongoloid race ki hin chin vai ga ma te color ki bang lo ma in chin why is yak ma kha china ti khomon sa lo ai ke le on sim mo bol ve on sim mo bol racial discrimination ana ma hi why ba na kha spiritual problem ana face wa why kha some say they feel that they are not growing spiritually ava pai cha ki khom ngel lo ya chu ki khom na omji je athan wam ngel te de kar khara ni sali la ka kha get ve va ki khop thik mo bang jak Saturday evening bang Sunday morning bang Sunday morning khen khan bang bia ki na devotion ne Sunday ji ka dak som le kim gita to la ki khop mission thum na dor ka ki khop tam ta khom mo ile le hwai la man om lo khopi a kha ka kha ve khom om hwai le ki khom ngi ngel lo chi cha kha spiritual problem an na rian hwai ba financial issue bang le atwak thamwa sepna zonga lu suku ya panala tam posuk lo sepna va mu pa lo chi chen a kha sum ta sam pa so cha sepna u hon gina lo amak sem gina lo ya company a sepna gina lo to mun da song chi ba financial issue kha analian ma hi wai ba na tu tung bang corona ja ke na bi tak sem thelo na bo wai problem ma why ban accommodation problem ring tam khen khan in again wa why bang hiam chi le in avalu in chi ka kha am no ko chi lu alu amala tamak tamin chen why kha ki mene saksa sa ngai lam chu in lian in ipor khia le kong to honi ngali sak le khanga ki pot khe the la chu ni chik sunga ki kul khum dan ki himai khopia ma why ban a food issue ai no na khai hậu lối sạch dia mà như là liền khai anh nào hậu ghét lâu rồi
Why vai gama ten kham masala aha azir ma mo ai nam bang kia hi lo e me tui tam khong sa khong le bang nom ke le ki huan su ken ke ne the ama la kham masala ha ma mai e eng na sala le masala na me le ma e eng na sam nam tu zo ông tắc tắc cái gì cũng chỉ làm được vậy vậy khác cái khác sung há lo cái là kinh nghiệm lâu cái khác mà cái này thấy lâu sản gì du này thấy lâu tiền để các bữa ai hoài cũng tốt mà hết chứ là thế thì vậy bạn là khác daily timing issue đấy thì hết là mà chú su là cái thâu đến ra là cái gì mà vậy là mà khác gian không mà thâu đến su là cái một vậy để khen khác mà sẽ là gì là vậy sẽ khác time khác anh à chết tua mà em chân cái chết tua mình rồi à khác in content to connection bằng anh học sao mà hiai là mà in content khác áp thuốc chăng mà ai một thùng vậy mà khát cái khát là xem mà đi áp thuốc chăng mà khát cái ý một thùng vậy vậy sẽ khát kỳ hậu bằng để khen khát là để học sao mà là mày đâm nào chỉ là được mà vậy rồi cho nên cái do khát ni cũng sẽ cái gì mà nó pandemic in the Langkhanchin. Everyone is affected by coronavirus pandemic. No, some people need to change their workplace as the workplace are ramped down due to prolonged lockdown. Many youths return to their hometown because of this pandemic. Here, minute. So, sama mo. Ang zoom ni kahin. I take a problem with him. A problem with ethical thing, I think. Persistent được phải cũng chỉ là ôi mỏ study busy Asia không lâu kia mà study chỉ ông kia là vậy chẳng findings coping mechanism đấy thì các bạn hãy share cái là các coping mechanism hắc sẵn là tiêu các bằng chỉ không có của nhỉ mà đấy là các animal làm cái focus đấyว่า homesickness in order to cope up with their homesickness or loneliness issue, they start contacting and maintaining good friends and by staying positive work. Thế thì các anh ấy tụi nó ổn để khác thế sĩ sẽ chỉ là những cái các scholar na là tốt rồi. GDC có chọn cái strict law here district này đâu. Okay, nó na strict law. Cô cũng sai qua hôm nay là cô community à mò dạo luôn xem kỳ họ tụa dinh dùng ta nào lại na kỳ con tụa dinh dùng nó qua kỳ pot tụa dinh dùng cái của kỳ pan là sao vậy a source đi khát primary source online ít chắc thấy biển mỏ gen thấy rồi a source online chẳng hạn thấy biển nó bỏ tổ nhá bỏ tổ là quaมันthế thôi bây giờ cái hệ bằng này ít thấy sao vậy homesickness loneliness là chút lỗi bị bỏ cái giá trị thế thì lấy hệ con kiểu thế của cái interview rồi bây giờ primary source mà bây giờ cái scholar à mà cái uru kiểu mong lên này khác cái là chú con lạc tổ mấy chàng à cái agak putih adik tak ada ke amin dan mau amin kiam why chỉ là gen giờ cũng chỉ thế ấy thì cái sao cái được why giờ cái này why giờ ít thấy sao thì để a source thì online primary source online chỉ còn gen là tại thì để họ đi xuống mà language problem in order to cope up with linguistic issue they start learning the local language of their own a local language mà tampi takin zil hiểu đúng không and making and talking with local friends. Basarai va paya mi so te kya auto pute kya tungtawn local te kya ifa hopi le I thei tom chi ki le ki zam nao even no nao ta thei sum ti hian na thei ta tam to English ela khong kha English pau ki pau lo we chianga English pau ni la pani na sim to thei ta ma ki ta me asa na di mo loi cha mo ga mo thei ta I pau le cha friend lo mo ki friend lo ki na lo ki sei lo hi le pau na ga ma ki le kha
English bang isa kha to I thei sak ki thei to je le ang bazar pau ti ki thei ni na to ji lo wa ki sang ki thei mo le to ana je ni ko pi kai bang le asa a vai pau thei tak tak le le ki thei tin na ta ki yen ki thei chen asia ma ki bang mo to ana na kha he kha le best problem a kha local the to kha pau mun ma wai kha overcome na kha to he also they also take the guidance of the Paite people who are already living in Bengaluru city. Why they which cope up with the spiritual problem ha biakin bang gamla pio me chianga thailo copy tung panin Google Maps up dan thailo can khat bang tu na he nam ko le isang taw isang pan taw Hizat ma om pi bangin ana thei lo mo chi ten khat local pi lovin ana om hin te guide di zong chin why so chiang a ki khop gi ge thei ke lo len kha by staying positive mo by attending church having fellowship with other believers especially with the Paite community why kha anam pi to zong khiao chin Nam dang là cái vai thế là cái bao thế đâu là cái bác sĩ sống sang là nắm thế là cái bác sĩ có thể nuam số xì gin đan kỳ bằng lại đan kỳ bằng bao kỳ bằng thế là cái vậy các spiritual problem hơn là health xì thế là cái khác khác con nghiện tiêu để kỳ được khác ní khác cái review khác thì hơn nghiện khác someday chẳng à cái khom đã mi cái quán khom này nên chứ hi lệ vào nấu đi là thủ bia cái nào đâu đâu bia cái bao nào mi cái khóc sùng ăn ổn nên cũng ăn rằng để quay trên này là aman cái con muốn sao cái bao giờ they need friends whom they can go Sunday là thì không đi lâu vậy nè, bây giờ cái nào phải cho qua mà một tuần lâu đuôi vậyเลยWhy Sunday chẳng à, cái không đi à ha, em mi thì hắn phải có mà hình chỉ thành chân hỏi khăn nuam sao mà, hắc sẵn nó, a loneliness still a spiritual problem na Sunday, health ba nên chỗ anh cái khop xì cái vậyเลยem mi thì mua qua, em bao giờ qua, alom tiêu bằng, cái hậu khắc bị mày vậy cái khop nó lủng nhiều lâu thế để hoài không đạt Ông phải chỉ là đây về ông thầy thằng mà có bây giờ vậy các thị trường mà financial issue khác contact from they contact their families friends relatives by switch sama timing issue bằng lên khác timing proper timing hơn để trả khác routine là khác hơn vô luôn trên vài suy timing thắt về hơn rồi lại làm ai chi ông thầy rồi mà ông lúc nó làm chỉ để thấy tao mà, bây giờ các timing đúng rồi không chỉ khen mà, bây giờ cho pandemic lại bằng cái nào khác, bây giờ hiện rồi là business, tapi khác, tapi làm cái lâu tiền khác, some ask help from their parents and friends, so mà coi mà Unaupa last year nói chăng, they look for a new job by contacting their friends, some stays in this city with a positive mindset, hoping and praying to God that God will help them and they will survive. Why is that? Matutana survive from chen. In this way, they overcome their challenges. Mom, Hiai, khiatna, so minute na, okay, minute na. Kalau kon yen som, deh community. Due to lack of community life, what community life ano le len khap Hiai lam bang lo we open taka. Missy chàngของกี่ขบchàngของเจ้ากินchả mà lệ mà lâu chưa hiểu lệ they indeed are going through emotional stress and they are so much affected emotionally many youths think about their family friends and relatives and their community life back at home then again homesickness talking about many youths who say that their spiritual life is very much affected and many because of the lack of community. Because the tighter community and the frequent fellowship of believers with one another strengthens one's Christian life and spiritual.
community akimu munu leleng akhalamu ki khawmna te fellowship te mu akini ani tamu leleng akhalamu hoi ahi wai kha akhalamu bo ba ahi chi kha again the here next kha as they live longer they know how more people in their community oh I know more Bangalore by Delhi oh I know more chi kha ki thei swa to de alom nu te bang ana thei ola hon thei de mo Nitak bang le thei to de on chen and they slowly experience community life even in big cities even though it may not be as same as the way they experience at their hometown mo lam ka bang ina sing ta nga I khwa bang ina om ke ma le ka ola hon enjoy to hi copy le bana in the church of the Paite community, the church member speaks the same language that are congenital. Wear a common attire. Can Harin Paite Pondom, Bang Bia Pondom, Bang Tien Pie, Bang Mo, Tiltonton, they have Unlilung Sin Mama, Tangna, or maybe and meet with friends, relatives, and even their prayer cell group members. One and a hill of Tungtawn. I'm going to take home them more from the many people were connected with their community through church. Church in Hak. Ma roll poi ma play copy dia ka. Ya chu you le ki hop lo se. Poi khol lo copy a ha na poi mo lo ma ei ni te to ki mu na chance. Le ki hop ka. Poi ja ka copy a ka. Church role play dia ma. Community life is very important in big cities where other family members are absent. No community life poi mo lo ma. If they are well connected with their community, they can get help or able to share their happiness and sorrows. Ahaksat now, alungkham now, akipa now, alochin now, nuam sakteo, share teo. Hoita ki connected mo. Kuchilo te kha boy unden kan bang oplum bang le omay bele mole. Even in health issue or some difficulties, there will be people who are all ready to give their time, either by praying or visiting or any kind of help. Waika ana hiya hi. Sana dia dam low si san poi mo si ba. Copy na ba sin cha. Community na kizat le mo. Ya le vele. Ki khang tuam na om ki de dam na om hiai te asi hun chang na le khom tom de hiai ta si chen le khom tam de chi. Ut mo hilo apa ida no me vele gel khiak pai da hilo mo I khwa I venga leng kha hoi ta ga sak to mana ki zata ho ta nga hoi ta na ki zat le mo no in kwa ni bang yam na ko sa ni tam de le pa I the lo ka ni tha lo ki mo le copy a le ho ai ve ki na na pa ki lap tama thil dang tama na pa ki lap tam le na dam lo mi khwa on vi le ai ke la 시상 비약을 많이 하는데 민헌 태에 있지 않나 태계로 사나 태계 나무 기계 비가 내 이상 나타는 소리 뭐 와이방 하나 희야지 거기야 내가 와이제가 태기 힐 갖고 이거로 마마 희지가 그만 된다나 해 implication sama 소렉다 implication 사가 히딩 방아 시에다네 putting more effort to reach out youth twilight day. Kaya ka-focus ng twilight day isa na. Twilight day, kopya. Kikhom lo to, min khum lo to. Hilahi na ba? Ay na dang ba? Christianity. No. Waya hiya. Waya ka more effort. Pag kikhom teng biya kinidim niya kita me mo chen kim hilo. Atam sa thamapola mawa hi chi theya. More effort to reach out youth. Wait, more here. Why bana? Patient for those who are not connected with church. Patient.
patient สิเราเนาะ patient ลุงรุดนะดังนี้ห้องรุดเราเอาว่ามีน้องสักนี่จีเราอ่ะอาศัยเจียงหัวอาวุธนะสักตัวมินหมวกว่านานามาอิเสกงายไว้ปีเรียมบางอย่างมินหมวกว่านามาอิเสกงายนี่สามาอิเจียงไว้ที่หัวไอ้ผมน่าดีนะอีลุงรุดนะตักนี่ไงที่ว่าจะเจียงอะครับมิทักคนที่ขอบคุณเจียงไปนะ only accepting differences church members มีจุดตัวมันเด็กเขาปีเองเลย society ดังละเห็นขัดบางสำคัญลาจิตวงตัวอันที่ขอมีเลยเห็นขัดจู่ตั้งจะทำจู่ modesty ที่ทำมาเว้ยที่เลี้ยงไว้หลักอันอดเด็กมีอะไรเลยว่าสิ่งเสียสุขของเงินที่ขอไม่เลยสุขคำสิ่งขอนำสิ่งขอเรื่องที่ขอมันดีเลยมอไว้ดีครับสุขมีมกี่สิ่งเนี่ยสับมีมเนี่ยอะไร when I go to church the pastor lightning down the ขัดอมสักอุยาเลยครับวันเย็นหนกจุมีนิ่งหมันเตียนอีหมันที่มัดนานดิเนี่ยก็ที่ขบเชียนี่นะจิปาจิไม่นี่ครับสุขคำยำบางยำมีไม่เทจุมีนี่นั่นมีไม่เทว่าที่ขบสุดจะ pastor ปันไว้เดเจ้าตายนะที่ขบมีนำนอนเราชีบางเทกันเลยมั้งเขาเปียกอารมณ์นั่นเลยว่าแค่ชุดที่เลยที่ขบที่เบลล์ดีป่วยเขาเล่าป่วยหนาป่วยหนาชุดต่ำทำเขาปีเดียวกันมั้งป่วยเอเวอาเซียขับมีอาหุ่นในสุนว่ากิโลเมตรบางจ่าเฮียมคนไปว่าบาราบางจ่าเฮียมคนเชียงว่าคนไปเช่นนั้นกี่ขมไอ้นั่นอย่างนี้กี่ขมนอนเกลือเอ็นบาฮิตตัวผู้ชี้ก็กี่ขมดิ้ง accepting จิตใจนะอามาเอาแค่หน้าเป็น accept ที่เรา love the sinners hate the sin มั่งไว้ขับป่วยมั่งไว้กงมาเขาเสียเท่านั้นนี่แล้วปีตกเป็นป่วยมั่งไอ้เหี้ยว่าจะเช็ค need to check ways to welcome new members มีทักคนกี่คนนกน้ำมีทักที่จะบายเตี้ยจีไหนตัวเราอ่ะคนตรงทักกี่คนเงี้ยเราเตะเองนี้เตี้ยคนกี่คนเทน่างี้นะบางจีบางงี้นะwelcome เทียมั่งแค่ขับบางเบี้ยกินอ่ะคนกี่คนปัดนี่ว่าที่ดิ่งสักไอ้เบ้มีจ่าขายอีเบี้ยงอะไรกี่จ่าขายว่ามุนทักอ่ะอีว่าดิ่งสักเงี้ยอ่ะที่เปลี่ยนครับน้ำเราจนกี่คนขั้นเรานี่เราหม้อบางเลยอมเทเว้หอยบางเลยหอยนักขัดทีนี่เลยอดีงำเราเสียกับกี่คนเรามีอันอมเทเว้ฮีนักคือดินมุนที่บางเราอย่างนี้ใช่ไหมหอยบางอมเทหอยช่วย example ไม่มาคนเก่ง Church plays vital role in building community role of pastor in reaching out church member pastor มอกนาเรียนมา caring church member with understandingเดี๋ยวนะโตอัตุงาอีเกียนทนที่บางwith understanding ไปมั้ง means of communicating and communicating ดูหลายบาง WhatsApp เอามาอย่างใบลำตา means of communicating and connecting ไปมั้งเราแต่อัปเดตตัวเสียงนะcopy บ้างอ่ะfirst line second line เลยตัวจุด second line Hey, means of communicating and connecting. Copy ของบางอะไรครับ GPay สมัคร G online นี่นะอยากติดตามบางอย่างมาไว้ที่ของเขาเวลาคนคิดจังกังยิ่งดีนะครับเป็นอย่างนี้นะผมนี่เราหอยที่ไรเลยครับไอ้บอกเสียงจัดเสียงที่จดหมายมั้งไว้ครับconnecting ลำ communicating บางอะไรครับWhatsApp after ฟัง WhatsApp สั่งนี้เราจีบังเลยครับนักลง data ไปเลยตัวเชียร์นะมันเลยตัวจีนานเดียวที่อัปเดตคนป่วยหมดตัวนี้ suggestions ออกมา suggestions for pastor care and counseling ป่วยมัวที่จีเขาก็ suggestion ขัดไหนอ่ะ organizing events and special service ตัวอะไรที่บางทีเลยหุยคมเทียว่ามันถ้าที่คมเงี้ยเราเกเลยเอเวนบ้านเลยเบียกินคริสต์มาสนี่กุมทักนี่เบียกินเล็ดที่จีนานดูดูอ่ะครับ program special events programs ของเดือนเลยครับทำตามดีโอ้หลังเลมอที่เลยนี่ counseling or therapy ที่บางทีนะยังที่คอมดีเป็นที่คอมมีนอนกินเนี่ยไอ้เกลไอ้สุภาเป็นตลอดมาไอ้เกลเขาปีขัดใจขัวอารมณ์ที่นอนมอง
ki khom nge ke ne hai nu zong khedin counseling therapy hak sat na le wai te an thon le psychological healing chia lung sin na na ni le ma ke zo ki pe sia ke zo ai in lama pasang e hai na khopi han so to hi ko wai sa ki khop dile ngam lo hi mo chi bang lo the le wai ti ka counseling hot therapy sia oi mo ni wo lo le ta last ni te mo ni ta healthy relationship among last name apa? healthy relationship among church members and no point abit ka pastor care ali zia kana church member te kha azo aha next song tom government na hoi tak nei ka ton ki po zo auto la chen chen ai ke le lom te to ki se hanei lo bahara fear tan hanei lo bang le lom te was a healthy relationship asang deuh ti kam nei deuh teng level khata vai dama kha class bang na ki chen war vai te class bang na ki chen mai oi kha ei bia kin su kho pi bia de ka a om het lo le house a class om the class om sa nim lo ye ni chi healthy relationship om te te ni ngi chi kha e oi mo ma hiya wai bana personal evangelism or counseling mi ma la ho ye mi chi ko ki nei ko mi te ki bang bet lo in le ki to na hak sa da ki ko cha wai so ho lo vele chi the lo a ho ba ama any chi in ama de ko gi khom o na khop wa gi ki the wai so personal counseling reach out for more hi chi kha cái tiếng hi con nghiền nó cái seminar on present đấy thì cái kia ý sự là các bạn đi coi đấy quá cái cái gì thì thấy đấy là không áp cả bạn đi coi cái cái gì hay thì các bạn mua solution làm mà coi cái gì thì tiếng hi á tem tum là con này rồi đấy thì gen tum là tum là mà thì là rồi nhá so pagkunan pangan ko saka tunina niya the Remnants Ministry anwa meet ay kaya winter meet kanina was seminar kaya bang kitinan ko na kaya pangyene kaya katay chow hilawa to paman patakazam trading naman on pankin sila kaya pangyene mabana ko pizin subding bangle ko omte katanaw ko bangle omte uchi huna ane ichi bang tuwag di mo hichi te ko ma oi ba na khopi ya khalo be ko wa rom tiu to ka ki hom chang bang wa den tiu pa hak sam na tiu thi siam ko ma kiem thei ding in holim pi thei ding in na nga ho lu chi to wa to pa khamwan thei ding le pan pi thei ding in na man hon pan pi in sin na kyan kon nge na hi asa khyak nang tam pi ta kom ding a hi manin to pa sa khyak kom kan pa nang man honom pi in effective ta ka jam thei din pan pi in sin na pan pi na nge ni honi tan kan so in control ne amen ai te ni ba ke love habis ya kita ada waktu sebenarnya paper 2 ba final video ba waktu jangan dia kamu dia ba sedewa jangan paper 2 juga ba gutennya itu lagi post kita Iten zezuzuna Dumkia intop san male Ken belka cross ma poain Kusui zelri Lisin taong kwag ningin To Zesu kane zota Sublo kening Zesu nung kasui mangin Om piak sa te bekalum am kahi Om piak lai dim pe ham son abin pagi Tua manin ni simina Wal zona na kasari Sublo kening Zesu nung kaswi Kakanung tang nagingin
Unato tung din chia Kien khom bang Pasya nung kam chiang hong yin Đi lấy cùng mà đêm theo sông Ông bia dấu đi chi na tô kam na Ông bia sa te be ka lung nam ka hi Ông bia lai din ke ham son kamin ka di Dua manin me simin na Wazon ala kasadi Sublo kaining se sudum taswi mangin Dia pati jual dia ah, kau hidup dia. Pakai pasal tu ni, winter meat, ini juga, kumpulan ini kinei ni, memang winter meat, udah kat kumpulan lama, ini dia. Malalin secretary punang foreign, inlam compare thay đàn đàn mà Manipur con lút sang phone itu mau get kan lút tak ye program de on gen ya nong len phe le ya banga ini sim everyday kalsuan na pathian toin ki zop na bang khat lam gen ne te chia a topic di na spiritual formation phong kan chi so again not man again khat odi ka chia china kong bang khat ha lem thei di ka chia January 13 diong chin khat khat ma ma na ya ke he le te lo bang nom khat di wa ke le kong the lo ngau ma kami nai de Langkhanchin na ya gì cái này ta sorry mà mẹ mà mua cái con măng hệ mà nhiều gì à Sikkim January thì cũng mình January 4 thì đang cắt tung á Evangelical Graduate Fellowship cái gì mà EU cái gì tiêu ha coordinator và xem cái gì muốn thắc cái dòng này là muốn thắc hay pioneer place hay cái nào phải cả thì điểm các bạn bắt hiện mà bằng fellowship om san om lo azo ki om guide di ki jana no om lo mo dalam ka khawm ma chu tua ling boy thei diwa ko batchmate md fa mo gbc ling boy sep dan te ya ling boy te khong chu boy lo hi mai mo ajak chu unit tam bi om sa om hin ki ya ben mun tha ka hi ben ber chung khong to te la sa do nam khong class la khong ma ki phok thak thak mai hi amuni ba tung le mo mun thak hi yen bằng chỉ vào bát đi bằng chỉ nghĩ vào post đi chỉ không tiệt cái bằng hình unit cho các bút thế này cái hoàn nhận lên anh hôm nay nó các English worship fellowship cái gì các bằng thế hóa thì cũng mình September khai na các biển khá các achievement khá này phát hiện thì cũng khát sunga in các contract cái tu cũng tận đây here ban cho cũng khát extend hết mấy thế anh chịu thì swan này đâu thum kom lại cái gì á kalon no na hele kalom no na school khat asema mission school khat mo ina ke ele tua ina tamina azo ka ham phanna chu monlal I secretary pau apane ote chi dai di nei sia te khat ano min ama kum som sa ki commissioner na hi taw school ne yo in le thupi ta khan ne yo ama cho na settle ma taw ama pen ka ba bet bola ama tungtawn na tua dena ka gen monal pathena through bangina bala ministry to ke sa man nak pin ke bang gai ta mo china ministry exposure vai ta kani khate ya point ke ka kana set no to ke sa le dam le next week 17 na pai som ka hiu le kong gen dia thum na nong pose diwa remnants le thum na nong pose lo Wednesday prayer tale alem tang dan na ki pose lo azo mi malina ki pose dan na ki pose lo
itu mati usia kahi ji dunia nak ke konggen nama kita introduction tu akan kongpoten na aso ministry tu kisah GBC ke 2014 anak kahi ya ada 2015 nak kita ni remnants kena lut kha ministry tu antara kisah itu khai na tuni tan member muan hoi tak khat group khong la hai chiak chiak jiang khat kahi khong yen the hen na physical ta kena kitwa thei ke ma ne han WhatsApp group bangom ta ai ya kita zang na nuam ma I ti bang na mi thak na tamu ha ko ka ki pa ka I banga e te present itale apa sa te tale amale za ta na ka pia aja khap amau te pan lang na ja ka le member thak mangom to je hi amo ki pa hoi ka sa azo member thak te na kong encourage nok chu banga ichi banga remnants the ministry khat join pen apart ki the hi ki bangin kha ton lam phok sem mo ka hiya tua GBC zo khat chiat tho dia I ken khat te GBC pan graduate ile ki tho ki graduate chiat dia ministry hi chana atuam diwa mo ministry ana involved lo te ke kala ilamdan na oma hiya to pastoral line on the load bang pastoral nei sa te bang khen khat te bang a feedback ko ki za mo na ek song te nang te hoi chang kan ki bang om tho a hiwa en remnants hong ne hi te ma ja pastor hong chang among de ki tho mo chidan de a khonunga e ya di ma ana hin chin chi bang na ki hel khat pe nu e khat khat na kong encourage no ma bang ma le ki tang ngi lo amang program la ki tang ngi to no cha abuai teng e kya chi mai te na hiwa e le aga te kha khonwa ki mu ya hi mo tu na ta ka chu thu khong ne bagian zo zo khon no mai te le long ke le chin an om to na active ta kin involve le te no the ministry I on pha to ma e ji hi tu ni na ta kin kong gen lo ya ki pa wa ka sa mi ta mu ha ni den na mu lo ke le ka gi na ji ba ki mu khop zel bang an no ma mi ta bang ngom mo mi ta bang ngom min e bang chu ki jong bu ka ken nom mai ya ni lo mo kalau nu kon pi de ka chi ya le man tu ni ta ka mau bia ki na tang no ma I tu gen na tang sia ka khap dan cha ba ki kha boy sa ka chi ho ka ko be ta ya aso I free one ni ka tang bao da lang che di le le che thei lo ni mo tu ni kha ka omong nom lo ka nu pa wa ki di symptoms pen kha naw hai to ke ki bang symptoms pen naw hai to ke ki bang din pal na experience de ma ka thei ke zana kho ki pan ta mo ka sam ne ko de lo chi tu ni bang chu lum chi mai zana ki pan hi ya paper bang le tu ni kong ke di pen le paper le ka chingam ki a tu revise man lo to group kong ko ya mo ka me ti na ting kong ko top mai ya introduction conclusion bang mom lo cha kong ko khian mai ka thu ge te chu banga ken ana thei lo le le paper pen hoi ta ka bol ya chu ya te teng do to nu so na te ma ko ko nyo ma se ko pa nyo lu to ko man hun jang lo special number te la siam te ma zana ki pana kha gim sim tu ji mane tho zo lo in lom nu bang le alum chi ai ya in ka sim to tu naw hai sim le bang no na lo te le bang te tu ni program om ja ka koi ma tai khe te lo mo ba na tai khe zo di le he lo gim lo in ma ja ka ten se le han tu di ka ya mai na mo nu te sia ma la ka yong khong ja ka chi kha ma kha mai go khe la ku la khong le mo in bang ti dan ka dia ma yin pal na experience le ong hin la na experience ke la wai dan khat ka ya sung te ke ka ge nu le na wai di be ga ong chi mo wai za ka kha na wai symptoms le hi ka ti experience la yom nai lo ja mo ya mo na kho nan te ke le wai ji ge ka hi ko chi khai mo ko le I paper kong mai da mo ko ki pan di ka kai tu ni I topic de spiritual formation here
topic point mo ta ka ya lung lu ba ma ya azo he topic gen ne kha ke kha asiam pen chi le twan lo ke kha kha mi pen super Christian chi le twan lo le he ku te le sam na ti tangin gen de pe ka kom za ka kha mung gen di ka ya ken kha so vek chi le twan lo le zo di zo nge ke ya mo ho ve la yom sunga ka khalam chu ha ma ta ya tun chu ka zo ta ve chi om nge lo mo khalam chu ni tenga cha mga han chang to đi pan lak to đi hi join a chin te chu yom ke da je so chi lo ngan ko ve la am te mi hing te ne le ham phan na pe ka kom je kom ke ni ka hiya spiritual formation ya a paper a kong ko pe rong gen lo di ka hi ena ki discuss so di hi a paper pen chu ona na sim te yu a hiya le ha pen zui sok si ma chu discuss tho di hi ha pen chu all in ana sim le te no dia khon nga gai tong ni thei di le no dia le material long tong thei di chi ja ka akim chu hi hat lo le tu nia ka de visual ten kong kai kho ta hi mo a definition kong sim dia ha ki pan na discussion pan tong ya mo ya a definition ken ka de khat kong ko ya Robert Mulholland in agyo ya spiritual formation is the process ti mo zo ingei lo process is the process of being conformed into the image of Christ for the sake of others. A process by total completed Halloween, a process by total by penha Jesus Christ but di and weapon Jesus Christ but din for the sake of others. Aji penha koi kasa ngaza ka kung ko hiya aso abana Dallas Willard again spiritual formation refers to the spirit driven process of forming the inner world of human self, every aspect human every aspect in such a way that it becomes like the being of Christ himself. Christ but di Jesus Christ but di chi ma gen kha to ko chini ani na ahia ya then Robert Apin and Tigleham. The process of being conformed into the image of Christ for the sake of others. Mo, iya di ke hilo, ani ma iya di ke kinung ta hilo, iya dia kihing hilowin, miya dia kihing, mi te pattom pi te di. Kecu kahanam ho yo Christian ho takai chi le chu miya dia vualzol na, miya dia pattom hi di. Jesus Christ le hwai ma, eve mo, ama dia nung taloi ve khove lang pai sukin. December 25 for Christmas ki zangin. Jesus piak nge wow how sai Jesus chun nom sai ki chalon. Jesus bang sai kang piak dia. Ong piak nge chu mia dia mo. Aman he khobe la ong teng sukin nuam de wan luxurious life zang. Ai ke miracles to at hong hin aman sung tampi mu. Chi loi ve Jesus ma ma le in the form of Christ chi pen chu. Jesus le mia dia hi nga hi. Oi zaka ai le so spiritual formation iti chu Christ but som na mo Christ but som na ni tenga hun tenga wai a hi ti gen a hi ai le amasadi na I open mo ive kwa open ai le I khalam ha na di na chmai ni ha chi ba lo zoi na khalam puk sia lo na di na mo zoi na I khalam puk sia lo na di na I khalam din mun bang chin I maintain chi kha I discuss dua ken chu hi chi bang gen he yom li gen to dua mo physical formation physical strength na dia chu physical form yong form na dia ken kha chu gym kho ba pai mo ya mon kai bang ne ki khong dam bit mo tai chi bang jogging chi bang physical formation ai chu about mo azo physical formation mai thong make up khong le thoi mo mai khong ta ka ball physical formation ai chu I physical ya itak sai mu the pen I form na dia thil tong tong ki an hong ki ne mo tui hong ki don ai le exercise I hong ki la wai ma banga khalam spiritual formation I khalam I form na dia khalam han na dia bang chin I pan lao chi kha open mo kan chu khalam bang khat dai chai ka hi chi khong khalam hat u jaga tui tam pi ki don hi chi khong ya ajak chu ipan la dan ki bang lo khathei mo kan khatin kan chu lai bu sim chi bang bible ba na chi ka hi chi bang the mo kha uno kai
จดไอ้หมอ ดินไหนมั้ง อีกคนมาเป็นยังงูน่าคุณหนามันคือฟอร์มทักเลยอีกคนเนี่ยตัว question เป็นที่ข้าน้ำพันนั่นดินบางจีนปัญญาละเสียหมออดงดินนะอตุหักเป็นpan kelas kan kata mah dia tu senang tampi tak mah jadi dan atau kitaasa kopi ya kaum lah ya kalau mandau nama cek pan kelas nah thum na ding tak thum na mo ja bang hiam sumle pai ti dam the na bang ai tak sakuna ding tak thum na kata hiyaว่าสุดท้ายนะพัทยาละก็หาในมาเอาเลยไบเบิลซิมเลยทุ่มนาที่ขบเตียเป็นตัวมีเลยมั้งพัทยาละไงบิ๊กตะกี้นะคนจอมก็สักครับยัยอังกฤษลาเตะของมั้งไว้เตะของครับก็หาไงอ่ะพัทยานาเกดินมุนจีของครับก็ไงตั้มซิมเซนจะครับนวมใส่งาไปขลังครับดาวน์เราว่าเขานำสักทีอีกแล้วคุณกินมาสักเดียวเกินกันอีเสียดานะเกินกันอีเสียก็ยังดีคนเดียวเดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยpersonal time จังมั้งแต่การนั้นวันนั้นเห็นตัวนะครับทุ่มนาช่วยทำเดี๋ยวไว้ขี้นะทุนน่าช่วยด้วยว่าไว้ที่งาอีลุงสิงตัวงาติงค่ะมาแทนแกงเขียนเขียนหักสายสักนาติงเป็นมั้งเลสิในเราอุดเลยป่วยมั่วเลยกิโกเข้มไม่อุดเลยกับเข้มไม่ไอ้กิจการอดังขัดเป็นอย่างเลยดาวน์กิสักทุเป็นค่ะกว่ายามกมวนขัดยังเกียนินกิกุปีไม่ค่ะน้องจะ advice point ที่จะมั้งไอเดียเขากันตันลักเซอร์ดานไอ้ที่เขาคนเก่งที่นะChile spiritual discipline fellowship 2019 kay discover chuyo into the missionary kadina consensa koi para ka wi ka chu ka thu ma minute so me la khong a timer setting minute so me la khong chan chi sa tu ma ja chu thiếu tắm cái ngày tuổi loài chim giờ cái kia bằng giờ ngày tuổi gì lắm đấy ít thì luôn không khát mà tao mình chỉ mà sao giờ mình xong rồi không đợi tất cả tuổi timer setting giờ bằng ngày tuổi lâu xong giờ số trong tiền là chỉ có cái giờ mình xong rồi ông nhìn ông mà cái chết số avocado prayer tiền mà cái thùng nó tiền thùng giờ aiมีส่วนหนึ่งของมันก็ต้องเกี่ยวกับลายสังวัชิจะผู้จินก็อย่างที่ยัย silent meditation นี่จีเดียวมาได้ตั้งแต่ตุเป็นไว้เป็นบางที่ covid ไลน์พัดตัวก็สมามาจากที่นิวส์ตั้มบิ๊กสิมั่ง WhatsApp ของ covid ของcovid news ของตั้มบิ๊กสิจริงอีไว้ด้านบางอันนี้อันนั้นที่เราไปเล่นsilent ตะกางจะอุทโธเป็น suspend ไปบ้างนะที่เราไปเล่นที่ผู้ทรงกิเลสกิโลมก็จะมองใครตัวเราใช่ไหมไปด้านนั้นก็ไม่เป็นรู้จักกันนะจะกระทบกิจเสียทีนะจะกระทบกิจเสียทีนะรู้เสียทุกเสียก็ดาวน์เสียรับเสียไปด้านนั้นจะกระไปเสียทีนะก็ได้ทำไมคนเดินไปก็แล้วไอ้แต่เนี่ยนะเป็นคนเดินเนี่ยฮาร์ดเด็ดสิแต่ที่เทสเนี่ยอันนี้กินแล้วข้าวมาบักก็สักเปลี่ยนหุ่นที่อยากก็ไงจอดจุด2016 17ของและ18ของบนของเนี่ยว่าลายกันเลยขัดคนเย็นหมดเดียว40 days evaluation sit จีน่ะเกลี่ยก็เก็บไว้ละจะบุกของก็เอ็ดเลยตอนเรา
kian khan mit tenga ka hi dia hoi ka sak kha alis ka bola ka get ya hoi kha ni som lis mit tenga ki check in hoi paper a exam na di na bible sim di chi banga hi ga sim ka sim ke le sim lo cha ke le ke ka ki evaluate na di na 40 days evaluation ka set ka na bola khawm ma cha itut muna hoi ya inga ito iger hia kin taka practical ba hi changa khaw mo guma hiya ilele hoi kha khat tuam pi ma mai ka hi theya vai kha bun paisa kana hi hiya tulelina pathian to hun zat adya kena zingi tho changa ibun masa pen pathian to ki tho ama nga hun zat vai hi ka phat tuam pi ma mai ka the jing kara vai kha discipline hak sama ama vai le hậu chích bằng này chính gì tiếng là này à Bible xem mà ai cái này hay thoát xin này thì không get kia cả huấn dẫn cái gì khác ít phát ní khăn ní không khác ít thắt thọ huấn lại tiếng khác nữa mà để lấy nuam gì lâu và ít pan tê nó tiếng khác khá mà ít cái discipline na hiya khá mà ít cái discipline zo nặng cái chỗ ai ra cái nó có hội bị cái gì kia thì để lấy ka hoi ilo na ka phok khiak di tam pio ma hi ai amazon in na pai ke ni leng to ka om na level ta na hai dik lo hai hoi lo ve cha ka phok thi di tam pio mi na ka the wai kha du le la ka pat tom pi hi ai ten kum gen de bằng ngoài mà mẹ ý tiêu hoa cần bằng mang gen để cho nó cái isa vek theo tuổi mà chỉ bảo nôm thêm chỉ bảo các sản phẩm cái bằng chỉ nôm thêm đến cho đấy cùng tông lại đi mà thế nên là definition sim na coi mà so being conforming to the image of Christ mà Christ but dit here spiritual formation again chana qua yam ba phak đi lo mà kalom nu sang chu Bible sim jok đi ama sang zo ma sak zo đi thum vei sim đi mà aman mi ve sim som le chia qua yam va dem hi lo wa sắp tổ pas ku pa sang chu khami jok đi chu qua yam to va ki compete hi lo wi Chris bat som đi mà ni tenga Bible sim na pen bang zia Chris bat u zia ni tenga thum nai le pen bang zia Chris bat u zia a hi đi mà why a Christ pen amis khak nge le chu it's not about spiritual formation en le ki so off nam te ta mo le en ni cha Bible li sim ki ta banga ka zo ta be chia imok lo Chris bat ka u zia ka Bible ka si ma hi mo Chris bat ka u zia ka cham kai chi pe ai zo de to conform to Christ image pen i bat som gi ge de pen poi mo ma hi chi again no ma yeah Richard Foster in for the Christian heaven is not a goal it is a destination Jimo the daring goal of the Christian life could be summarized to conform and transform into the image of Jesus Christ spiritual formation helps us reclaim our relationship with God. First, spiritual formation in abol masakli pen ju God papatyan to relationship ahi. Mo ko ayam vadyam hilo hi. Why ilom di classmate te sanga hamid som ji imok lovin patyan to relationship amasa ahi di. As it was meant to be. We are meant to be in relationship with God and others. Mo and others. Patyan to relationship masadi mo lo chang midang to ahi masak be hi kadri be en ya imi him lung sim to wa yam khat to ga siai ba bol lo tan hong samo khanga wai lo zo in pathian to relationship ai masak pen di wai pen chong ga khia chang midang ke tunga le others tunga ki hoi mai de hi as a spiritual formation dunia igen no na akhat igen no chu Chris bat som na hi mo Chris bat som na ni tenga hun tenga itut dana ikampau dana ipai dana mo ko yam to ikitex dana wa social media I comment iba piak dana Chris bat somna izo hi tapi again no here discipleship again to denga the last we learned in Christianity without discipleship is always Christianity without Christ mo nungzui na telo chi bang omthelo hi the last we learned my non discipleship again, if Jesus knew of a better way to live than following him, I'm sure that he would be the first one to tell you to take it.
mo the last we learned again na Jesus Christ in ama nung zui di pen ki sam lo sa ana hile ama mai hongil de hi je mo ke hong zui ngai lo hi wa na pa ana en tonin ai ke le na school na lecturer part na lecturer nu ana en tonin hong chi di le Jesus Christ in ama pen ma zui ngai sa mo alam pidang ni Jesus le thei tuan lo mo ke hong en tonin chia Jesus in ge na hi wai ka Jesus le alam pidang thei le ong na khit lo tel de hi le he is the only way the truth and the life ai na taka mo Jesus pen pen the last learning again hi ala the discipleship nungzui na to ke sa first century nungzui ma satein a hi chu bang yam chi le to be with their rabbi I have to follow Jesus to omkhop di and to become like a rabbi Jesus to kibat somdi and to do what the rabbi did Jesus in ai de sep khiatna mo to nungzui ma satein ma yet le ye mo Jesus to omu azo Jesus bat somna azo le Jesus sep de sem na lam dang sem cha Jesus na sol khiatna tang thuah gen ja sol na te ba sem in discipleship again changa poimo mama New Testament bangale 269 zani le som le kwa ve ki mo out of 27 books 269 times disciples chi bang ana ki gelen poimo mama chu hi de hi again zolding ai le discipleship of Christ Jesus Christ nungzui na to ke sa again changa first century nungzui namasate iet te technology to be with Christ mo Jesus Christ omkhop di wai pen i han chang ton tung di and to become like Christ bat som di and then do what Christ did mo a personal business itilo Jesus Christ na set te Jesus Christ in set ding ang pek i set ding ai chi pen poi mo mama dinga the goal of Christian life is not heaven. It's about Christ likeness. Mo a Bible verses bang laki ka ya. Ai le becoming like Christ. Jesus Christ bat som ding chi igen chang bang gen na yam chi le the point tam lo ki gala. It is about heart transformation. Mo lung tang ki khel na not behavior modification. Mo behavior modification chu tom chip dai mai thei le heart transformation poi mo. Daniel chapter 1 verse 8 e Daniel chana ki gyak se Bible Daniel le alom te in ko pang kong gen Daniel le alom te kumpi an le lenga zu te to apumpi athang ngoi sak lok na dingin alung sim a hen sat che mo alung sim a heart aman don lo di na lo di ana chikinin a action in siam lo hi pa ai so becoming like Christ is chang Jesus Christ but so na chi chang i heart transformation ai di behavior outward iba behavior pin và gam tất và khel thì mong được vai pen swat that lo hi i heart ma i transform na hi chi pen becoming like Christ but so na poi mo mama it is about change in character and it requires intention mama ni han chang di not natural ai cha ama le mang piang mai di lo mama intention ta ka chu don lo di pot lo di khoi lo di chi ngai mo intentionally ai ka gen je la Christian hi bang hi Christian hi kha pen ham phat wai be mo azen Christian lo bang hi taleng religion dang khat bang hi tale hang pathian mai pha imu na dia pathian nong wang zon na dia wa suang tung khat thong a bong na khong na sung ngai de le mo wa mile mai khat thong lak khat thong na ma piang ngai di na pa su le mo example na pa su le sung khong ma koi mo ni china suang mai khat thong a le Christian hi kha ham phat wai dan na thung net zo ziak le hello na net lo ziak le hello wa by grace ang ki i ti mo ga so mo i ki mai ei to ki sai lo mo ei mi hoi lo to ki sai lo wa i pa ja nyan ong pu mi ti mai ei be e dia a yin nang pa je zen mo so Christian i kha pen ham phat wai but Jesus Christ mun zui na pin han chiang ngai mo en pan la ngai be e cho Christian ni ta piang tak ta cha tu iu yao thi lo mo ge be ni ta la mo de na yo so nong gen be 40 days han chiam na a set khia ta cha hak sai be le mo ne Christian life inun ta khia de cha hak sai be le office ko va pai le hang na zo u le so ni zangang pia chiu en na pian de la ko ra pian lo de la ki zo lo ji ki ka hong mo hak sa thoi chu Christ nung zui na mo so ai ka it requires intention mama
panamung pot hiai di naturally mai di chi loi intention. It is a process more than a definition again that Chris bak som na in process cha khat ve thuah Christ kabang Jesus Christ kabang ta le chi thelo Bible khat ve na sim swak le chi lo biakina thu gi ge le Chris ong bang chat di chi lo process bi hunom lo cha pa ya ama tiang ni tun tan process pai tau to inupi cha leong hi di ma Bible kai sung le hi di Bible ko le chi kai sung le i grezo to cha le a process pai to di gì pasal ni chale a process pai to di tai ni chale process pai to i tek ta na cha a process pai to di a cha kan ni tenga han chiang ngai and it is about being not doing it is about training not trying ma he te chu ele ki te chi ya then le again wa spiritual discipline zo pa som ka yang kin a zo an hot lan ni thoi cha mo spiritual discipline then na ong gen ta wa spiritual discipline pen Poimo, Longian Tatua. Yeah, the last word again on there. Spiritual disciplines are activities we engage in that are within our power. More. Tune now into spiritual discipline and enable us to do what we cannot do by direct effort, because in this way we meet the action of God with us and the outcome is humanly inexplicable. I explain that, yeah. John Ott Barkin. Practices such as reading scripture and praying are important, not because they prove how spiritual we are, but because God can use them to lead us into life. Spiritual discipline pen, then we learned, the last we learned again about a power of me Bible kasim di thunga kanai di lai budang ya Christian writings de kawasim di fellowship akabatel di kamaki khawm di chi khawm tune na me mane mo atam zo ani chu dam lo na khawm the ya mo atam zo chu tune na akinga higi ge zo le spiritual discipline pen mo paisaka I khami ke le chu mo chi de ben atom ken le khalama I hat ke le chu ko madang bangot the lovin ma chi na ta asya chu and why spiritual discipline pen power of pen and thunun zo lo I changa ong thunun dang kha ong chi nai ta mo paisaka spiritual discipline pen ong poi mo non mo spiritual discipline ine he na pen ni kha te no mu paisaka spiritual discipline poi mo ông kêu cycle mo ông mà lên mai chơi ông bảy cho cái bằng mo spiritual discipline in này lúc giờ các cô em phải hông ngục khá in vậy hông ngục biển ia avoid the spiritual discipline ông bảy một non mo example in game này cái chỗ Bible cái sim kia là khami lo chỉ bằng hita le example cái tu ni sim khalo ai là chỗ tu ni cái khami lo na biển các cái chỗ sắc lo nó thì azi cái Bible cái sim teng teng này mo yeah. As a spiritual discipline, a power of making it now. Yeah, discipline for a spiritual life in Christ. He subtopic ni compare. Khiatna disciplines of abstinence, discipline of engagement. Ada tu kong sim dah dia, dia ni lagi gen thong ah, dia ni lagi gen thong ah. Jadi kau dia, asal udi tak kaya, macam tu I discussion on dia close mai di kahin. Aja tu bagian tamale ki kami di hilo practice ngai mo banga sep ngai chu yai di khom mo ja bagian tam zonga abai ti le khom lo ya poi mo kasak mama khat na kasak ti zo dia dang la sulan mai again alas na pina a quotation aim at that God will take care of the bread achia that thuk lot di Chris no mi na as a disciple of Christ, thuk lot di Bible bang le thuk ta ga sim mai di deep study bang le ba bol di apoi mo teng example Chris lama I hat the an le na le a thuk lama ilo the na le nak le long bang le ban nei lo mai di mo phone bang le khoi lo mai ngai mai the a the ke ne le yen nok chu aim at that and it to zok pen to Chris wa zoom thuk ha di pot hi mo I let God will take care of the bread. Zoom thuk ba pot le ham bang nong mood le ki puk lo di hi mo singkung khat omin
zung thu taka khasu hui hat te namut changa ki buk zo lo mangjak aman zung thu kana kha mangjak ka khat vei vei ei christian la ka ki buk zel manum ol khazel lo chi khazel ajak chu hela ma khat nong mut chang ang zo zel hela ma khat nong mut chang zo zel mo ajak ka ei sung la ka ko mon ma ti chu kham thei chi khoi khol lo relationship bang hi mai thei mo ne ngai zong kal lom ta kal chi bang ei sung deu ei bible college ko kai deu problem hi deu ei ve GB sẽ cả in ada hard broke mà chỉ bằng có common tôi lại cái chị nó có cái này cái khiển đủ này mà cái này ông ngọc xin này đây chỉ là cái khiển không này mà chỉ bằng ông máy này bằng mình cho khoan bằng giá cao vậy thì không nhân ấy chẳng dùng với chỗ bằng giá cao vậy thì không nhân tôi講 drive 咗咗，而且做緊 create 啦，用途安尼嘅行做路咪睇，麼？哎咧，都話一陣啊 discipline of abstinence 咧 engagement 啲項咧做暗黑套啊，咧，我媽做黑，佢落去黑咁見咗嘅 ，spiritual formation 已經嚟得㗎，我媽做。Example physical formation di bang ane tak sabang example la six pack khawm bang de in gym kho bak wan in sami khawm van ek gop chiom thei khol loi mo ke di bang chu ki discipline hak sama ma di mo hak samai ele ne ki try zel sa mo la sa be khawm an bang ina hoi ta ka ani ne chang chu ki discipline thei le en an hiai jang ki wan pe le ai extra diom non lo le min khoi van nek chang kha ung thu be chang wa ki nek kha ki ne gop khai exelen chang e ne ki control hak sai chu ka gen no physical formation bang le hak sa la ki to ke chu chi la na mo ha de le akala ai ba spiritual formation ale hak sa na ki to lo tham poi mo ma chu gal ki ne hi chi thei ri mo gal ki ne yong su boy good satan an om ki ge hi chi be ni thei ngai mo bây giờ ai khác battlefield là kiểu mà hi bây giờ các mốc tự mong thế thì lâu rồi tôi cũng trong Bible cái sim xuống đi nó chỉ ta chứ không ạ vậy là để bắt thằng tâm sẽ đi mà ai làm bằng chủ riêng tu ngã thọ mà cái bắt đầu program ông ta mà thọ mà cái bắt program ông như thế này chả cái này ra được cái lên học ngày chỉ không mà cái học sao cái sắc thì làm cả mà muốn nó khó dùng được chủ nuam ka sa asia tu in la ma kha chi ba tho ma program ong ni tai chu mo tho nai lo sa de kwan chi bang ngai chu tho ma mo chi dan deu i chang ni tanga bible sim kha da de hak sa lo ai chu discipline de dan ai to ki sai kha ki discuss lem ko ta mo bang chi technical di asia chu practical hi mo i to ta ko hi tu example ministry ki pai wa min kha ko ba ki tum anh em đi muốn đắng chỉ có mong khăn này hắc sai chứ cái lòng tên bãi bằng sim con lòng em mà sim nên là cái gospel đó cái bằng là đúng không anh em chụp example này hi cái cái nóเป็นchụp hắc sẵn nào mà hi mà anh em chụp gal cái này vậy trong số bảy nuam sẽ tan lệ cái gọt nó được chỉ mấy nè thìว่า spiritual khalam hi hat i khalam i form lại tất cả cái số bảy nuam tâm mà anh em tôi saya bằng chỉ tackle đi mà nên là in hi sa tiêu cái bản nào kem chụp chạy tệ cái chỉ bằng kiến nuam yom này chỉ là một điều đi hóa dấu đi tại hi how to tackle Hiai mai nói cắt có bên rồi the last without reputation pin Unaupa Ginmuanlian or Unaupa với cái số mà con xin cái đi. Spiritual disciplines are activities we engage in that are within our power and enable us to do what we cannot do by the effort. Because in this way, we need the action of God's grace with us. The outcome is humanly inexplicable. That's a hair. Inexplicable. Humanly impossible. You know, like you know, I got we can some
idiom idiom in sen apa tadi le idiom in sen apa siapa apa tadi non ini kini lo di Cina bangkat itu anak bagi pacar apa tadi le nah nasi siapa wadah le ya kajian siapa ya le wadah sama mak ini sih mungkin masih ada also Ministry by Jump Aka, Nina Kiyakin, and the Madam Low. Bible was in the Madam Tamo. Manaki Gimmo, Ministry by Jaka, they one day to conquer, give first in Sin, so did the Bang access in Sin. Aya. While I into I didn't take on Kia, they took Siangina. Kiada patua mama katsu maka inaka kau kamu tu kepada suami mau puan lagi ni, inzu di cia, konsiri cia, wai polina wai gen bisa bang lagi mana tu cia, ucia bang tu sedentary dong bang, kau isi cia tu cái hiện chính thiên đàng kỳ có cái này nó khôi phết ra, vậy mà cái hiện chính action, muốn nó nas direction cái gì cái thiên sim sa thì không, chỉ muốn làm gì hiện chính, cái này ina pat hostel gari cái tai ra ngah, vậy memory verse cái này sa cái, này tua thắc, chả, nó mà nó mấy, vậy cho này thì nó mà, hun đăng, cái số gari cái tai ra mà, nít sông không tại cái gì vậy nít sông quay bài cũng tặng này toàn là gì nào, muốn vào sẽ khen tiếng lên, ông ấy thấy toàn là gì mà, bây giờ cái activity khác thì có mà, cái ngày toàn công ty được khác, phát đạt toàn, anh ấy chỉ cái đang cái gì đó này à, toàn bị thấy ở try thì bao nhiêu mà đấy, anh là try đấy, để tìm con số đi. Cái game đấy có mong được, cái không, cái bồi mồi gì à? Aja tu, kalau kami minister kisah tahu hiu mo, mga sumbang le, Cina, và deposit ni lon withdraw dan le bay deh cho tom na mo, ia kau na sum bay deh cho, pakai tu kibang kasa, kalau apa hiai dan mo, Sunday school apa kisah tu gian ke dan, alut di pen kakak deh, ki balance tu win, macam ka, mga burnout di hong bang le, spiritually le om the, dryness di bang le kituak the lo. Vậy khác, cái piak kiện giả không lụm ngay chứ, mòn này, ở vậy thì khác, mà như han chậm khác, cũng bồi mồi chứ, cái thân công viên này, thân công mòn đi, mòn, cái bên khác bằng chín, cái balance số mòn, ở dạng chú, remnants context again here, ministry bằng cái này, last day làm không bằng ăn hoặc không ngộp, thấy không nhá, ai bằng gì, ai đi, chỉ là kisah apa igop tadi tu, tu ya, yang siam saku, si hong itai tu kisah mo, amal jauh mo, ajak tu, wah ya, spiritual lamam nolo, cuma ini, tak yang gen le, wah akal lamam macam kisah apa igopin, tingkap, physical ni nak kilata, mo, wah tingkap, ki home role tu, spiritual ni bangale, example lah, wah ilu tu ngada nen alas day tanah akal lama cin anak hatu bang hele tu patihan nasi naik mana cekil wisil sel mai the tu mo tu example dari awang loy tu ai na le poi mo loy ada mo remnants context hagian ni ya wah pe kham bang cin i balance ai kele bang cin balance tu mo kan cui bang hak sa ka hi ci on le poi lo ngaki panai cin share dia ma le nong edan di no loy no kisah hutan mungkin oleh anak tuak sale atuak ngaloten le mga gen of ni le mo ya experience true le kisah thik lo tadi kalau kata di bahagi simswa
ที่ส่งบอลว่าเลยเป็นคงเยอะแล้วส่งบอลด้วย spiritual formation ข้าลำตุนาครับผมว่ามาเนี่ยเดี๋ยวนะอาบุไลเกียนบังอ่ะโคลนมเงยเราหม้อไอ้จุตัวนี้กิจวัตรจะโคลเทคโนโลยี process ยี่ดับมุสุงไปตัวดิไว้เลยเจสุคริสต์บัตสองเป็นจริงทุบไปเราช่วยเนี่ยมีเงินมาโซ่ได้ช่วยยังไงโคลเกย์เดียเป็นเลยอีฮันเจียมตัวดิหม้อฮันเจียมสุดเจ้าอ่ะแล้วอีคำมีนับเป็นARD kailo others no midangadi khadwe ikhami na le adik lo chi pang ikite na dia poimo chu mi adia wal zong la kai ya chi na wai base mai men kite le manga itu pha pen ni wal zong lai tan pen wai ki en the hi mo en example la kan gari thak nei ta pa chen ngong wal zong chi ni lo ka gari pen kan kyang te da bang sengai le chu others are the blessing na ilon chin others are the chu sin he wai pia nei the mo le pa cha in lam zo diang bo len ken in lam e kinga ka in kiang te hwang ne de khong ka ba bo na amao ai nom sung he den de hi lo chu blessing si khon lo chu mo others are the leave khalo chi dan lo wai dan de wai le te the hi pa za ka ya en bang za ka spiritual formation geni hi am chi others are the phaton hi you na ze hi ya de ki hi lo wa Jesus Christ ibat som na tutun others midanga de ilom hata dia phatom thei I di ka khapoi mo hi azo khalam ha ta dia ni poimo mama ya le cho ki agi gen ha poimo mama chu kizat mo ministry involved ken kamu khia kha hi example la kha fellowship kinei ken sharing bang nei ke chu wa sharing kan I pen ka sharing pen gen kheta ga changa adang khat anang khat ong poimo nan tai chu sharing danga dia mo chi le chu atha khatong lut zel khat pot atha khatong lut khat pot lut zel mo ministry involved pen kha ken phatong ka sak ma khat a hi hoi kha anahi som cha leo chen mo opportunity in nei cha kha hoi khan nei som nei azo le ki examine le hoi chu banga tu la ka ve mo bang le tu la ka ve de china hol de dun la bang tu la ka all mo chin kinai to le de all mo not ve not khon le ke le chu alung khamoi simi ta de hi mo a jak chu lampia pai suk le ve di tam lo all mo di tam lo mo banga patian na sim khatin all mo ve na ni ke le chu kinai to hai hi chinom kai mo prophets ta khom ngiel le ve nei we chu all mo nei mo pen ai chief mau che patian na sol na kha thu mangu ai chu oi za ka bang ne ka all mo ba ka ve tu lai ka in sung ya ka lom te ya ka be ki ni ya banga mo ki ngai to zel de hi oi kha en va change di chi na hi lo wa oi thu na to le hi thei ai ke le I ka son na khat mo oi ka in tiang tao zu ho lom ba all mo hi ngo ve hi ve ma cha a ni va ho pi zon me le a fulfill khat ka cha kha về ổn một bắt chẹn nó pe mai đây mò bắt chẹn tôi kêu dọc nào này tạc tiền chỉ mấy nè bắt chẹn tôi kêu dọc nào này tạc tiền vậy khát này chết đi hiểu mò này bây giờ khát này chết đi bắt chẹn nóiเป็น up lên ám quậy này rồi đi hỏi tung to là lẽ đi khát lắm khát bắt chẹn tôi kêu dọc nào hỏi nhau hỏi rồi chỉ khát ắt tị nó khát tạm để giặt thịt thôi hi chỉ khát cái game nào thôi à rồi công nút chân là phát trụ ý sao rồi để bồi lâu ý này rồi để bồi lâu tu cùng khắc Bible nhị về chính amang khát về mò khát về nhị tiếng à sim tê đi nhị tiếng à sim tê đi mò bằng à tu cùng mà các số ai nạc lệ tu càng sung off giờ chỉ tê lâu đi nhị tiếng à sim tê ya tu cùng sung Bible khát về sim xóa cái nhầm đi mò adang khát pen nô chỉ đàn bồi lâu lên tu nia ihun giật nào á công advice nó công nút xem nó pen chú Bible ni tenga bang sai ham sim di no na ki hom du poilo no du le tu ni som na sim du jing cha khat poilo jing anon cha verse khat poilo ni tenga sim din ni tenga tu kum sung ma ni tenga tu kum sung hai cha na Revelation a last chapter pen khat waya December 31 a zo thei dia na hisab du ma ni tenga pai pen kha
ตัวนี้อีหุ่นจัดหนาวอีสัตว์ที่เจ้าตัวเลยอีวิ่งตามมีตุอารมณ์จริงที่ไม่ได้ฮีมั้งไอ้เด็กกิมุขอมินสารเนี่ยขอมินอัดกิเทียนเราได้กิเทียนจะไปสางอย่างนั้นเนี่ย spiritual formation หุ่นจังอีเวทเลยก็ได้จูนี่เต็งนะ Bible บางอย่างสิ่งนะตัวกลุ่มตบตันมั้ง Bible ขับได้สิ่งสวดไว้เป็นตัวนี้อีหุ่นจัดนะบางอันนี้ทอกตอนตรงนั้นดีนะไว้เป็นตัวกลุ่มสุดอี try ดีว่าตัวหุ่นไปซา January ตัวนี้ตัน13 ตัน13จุดตัวนี้อมไลน์จะ12 ตัน January 12 ตันอ่ะนี่เกลี่ยปล่อยลงตัวนี้กี่ปัดเทตุนตากี่ปัดเทมั้ง Genesis 1กี่ปัดเทปล่อยลงฮีกันเลยกันนั้นสุดขัดอะไรไม่เป็นอาดัมอ่ะไว้เป็นจุดขัดที่เลยนิดแต่ละสิมเตดินกลุ่มตบตันไว้เป็นขัดในสิมสวบอาดัมจุดอาการลักอ่ะจะจับตาสวมของขัดที่ตัวกสิมหุนอมอาจจะขัดไปเลยกสิมเอ็กโลหุนอมเป็นเลตนาการเกณฑ์ภาษีจะนิดแต่ละสิมเซลก็จะเป็นจุด maintaining อาดัมขัดเป็นจุดอามาอูดันนะไปสักที่ไหนนี่in Bible student ในเอกลักษณ์พัฒนาอยากที่จังขัดที่ Bible บางขัดเป็นเลสิมสวบเราจีบางงานเราเดี๋ยวมั่งassignment ของอังกฤษยาเราเท่เราว่า Old Testament สุ่มบางสิมสวบเวกไอ้ก็เลย Pauline Epistle ถึงบางสิมสวบเวกที่ของจุด assignment fulfillment นะไอ้เหี้ยมั่งตัวไอ้เกณฑ์เป็นจุดอีขนมอัปปุกเซลล์ดีๆนะอีเกณฑ์ไอ้เหี้ยไว้ดีนะอีกเรื่องนะ commitment ในเทเลที่คนเด็กไอ้เหี้ยอันนั้น practice ที่ห่างรวมมาอีนั่น practice เอาไว้สร้างเอาวางจัว practice อีเดี๋ยวละหอยลัวหอยลัวฮีจีบใครเย็นเดียนอ่ะโซ่หอยมัวมาจุอีขามี same เลยอี humble same ไม่มั้งทุ่มมินทุ่มเราเตรียมหมวกสักจีบางจุดิกเราไอ้มั้ง Bible ตะกี้เลยกันเลยเยอะเลยฮีทุ่มมินขามีเดี๋ยวเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยโซ่ฮีปัจจัยนี้เดี๋ยวค่ะมั่วเลยเยซูบังเลยเทไปเลยอามาจู super spiritual ที่เทไปเยซูบังจูน่ากินไงเนี่ยหล่อมั่วเยซูบังเอียดติดเปล่าว่าจะก็บางอาทิคอมเราเตะหมกสักจีของบางอะไรน้ำตาลยังไงตัวเลยขมิ้นหลงหนาคนไหนเองมั่งเลยว่าจะก็ของอีเกนของจูอีเกนได้ตั้มเปียวมาเลยให้เป็นโซเดียเมทีเรียลข้าอีกเปียจัดที่นั่นนั่นนะจังหวะนั้นเราวิมาเลยอันนั้นกิเซลุนละตัวนี้เดี๋ยวไปมั่วจวลจิตเต็มก็คงก็เฮียเกณฑ์ที่ตั้มปีอมอยู่เลยให้ท่านโซเดียก็เกณฑ์เข็ดเลี้ยมดีให้เข็ดเลี้ยมดีเลยที่ไงดำเดียเดี๋ยวขัดตัวเทดิเตะเดี๋ยวเป็น spiritual กิฟอร์มนะขนาดมุงกิฟอร์มตัวนี้เดี๋ยวปล่อยมั่วดีที่เราที่เกณฑ์ขาต้องสุดสัญญาตัวปานุก่อนโซ่สเกนเจฮีที่ปากเกBilly, Zota, Dura, Secretary Report, yes, the Dana Secretary, Spending on time to mark this.